kuongereza road fund tukaba tutunge nyuma. So nka district tutiro rutambo byankorakorana amasomero amarwaro amaizi tuina gravity flow schemes zitokora mukarangura tuina Kichwamba tubaire ntupatana ringa na national water oiro biro bino pressure kwebera hanse tutukozera nayo kurungi tuina midwestern umbrella. So the government has been running smoothly. Kan stekereza na government yerukuja mwendi nka local government ija kubino bitandikiro hakuba tumaze kurabya budget ya 31 billion era sobora kuraninga for the next 5 years. So nka district ya Kabarole tuina ko ijuki kuona ngo nturugambo ebembezi runentoleka district ya Mubwarangasa nangwa we have a future and where we are heading to protect the gains nka ekisanja kino kikuja nko kikugamba from securing the future to the protection of the gains na mbere tubene tuseraka runu tugamba protecting the gains. So ntongera kubasaba kiro cyanyencho tukumalira tamwena ntonge kutabarukyo kitinisa president abantu twena tujja kuba tugenzera korahera atasoboire kujyaija kubala TV kandi kiro kintu tubere no kusima ha district ya Kabarole obutuliyo ntumalira ntwetekaniriza kutangira obwebembeze ushaka. Wetu nogamba inyo nkanya bebembeze abayiro mwine ebintu bimukozeri bintuke ohiro hebye bimukozero ebimugamba bintu no buturatugereze okora bisigira bitakakozero. So nka district ya Kabarole tukantunhera industrial park mu Kisanja kino kuruga obusagike bwa central government egyo kisigireta kabayiro. So twino kunhera ngo Kisanja kino kirikuija government ija kuijuka abantu batora abantu bakabarole tutunge industrial park. Tubaitu ino rugudo rwa Kijora kurutamkolasi president izira naraganiza emyaka nyingi tuino kunhera ngo emyaka etakahikire 2023 kursikira NDP4 National Development Plan 4 rugudo rwa Kijora sobora kubandukoro akoba ruru mu plan yake. So naro sigaire tuino rugudo rwa Kasisi Kianga naro sigaire tuine Gombora estaina secondary seed schools nka Harugongo tabaina seed school Busoro tabaina seed school Ruengajo sai seed school tuino kunhera kusikira National Development Plan na District Development Plans ezroho amagombora ago nago geja kutunga seed schools. Then tunhera na government kuongera mu akasenti mu projects za amaizi akwara Gombora nka Kasenda baine bijongo bingi na mbere bakorwara Bilhazia. So nsaba government kuongera mu sente hariyeze zitobere ntunga kora district yatunga ohereza oburungi. Wetu speaker takakulekiro kagaruka mu mukoro ntwendo tusoboreho antorora bebembeze abayingi abali musazunu mutakarugiremo mukaruru kano akahwira akabantu batiri koze kukubanza no kwa kabira abayingi bakagenda rundi batarabemo kuterera kwawo halibano abembezi abashaka abali mu nbaiza mu leadership kurora ngo bebembezi rundi obuhereza bwa abantu nuko hata kitu inakumanya ngo constitution ya Uganda ehereza abanya-Uganda emyaka 5 kukoma abembezi abakurora ngo bakozereke basemiye gukora abakuleta obuhereza abantu. So borabo tarabiremo ha myaka 5 humura lekarwarabire mu myaka 1 ahereze kandi ahereze no bwesigwa kurora abantu nibatunga obuhereza habo kuba nicyo bakomire kandi tokoza sente ya munsaho nango nokoza sakurungi sente yo mu musoro nokoza sakurungi sente ya government ya kwahiri kurora obuhereza nibwija mbantu. So ni nsabo mwembezi weno wakomeru akasomikano akitwale nke kikuru ateko obuhereza mu bantu ayakambisa abantu kujumbera programs za government nuko ne emyaka 5 nerija ku omuntu abene cyagoboroire kusikira mukaruru akayatire no bwesigwa obyahiro ogo muntu ayasoboira kuba naraba mu akaruru. So tayina gurucha kuona ni nihero bwembeze bwakomerwe buja gukora kisemeriya korwa kandi nyina ko ijuke kuona ngo kuba abandi batarabemo abandi bakarabamo. So constitutionally emyaka 5 omuntu arakomwaga rundi abantu barakomaga bembeze babo abasemerikom. Kale webale muno ebigambo myabihulira kuruga district speaker wa district ya Kabarole Timothy Ruhweza na kugambera ubonkabo obali mu mbaruga mbwebembezi baine ebintu ebibakozere kane bitakakozerwa basaba government kurorangu yayongeraho especially na mbere tukuranka Gombora nke ya Harugongo etaine isomero kwa abantu abo nabo basobole kumbatunga obuhereza rundi ebyenyegesa ebirunge kana asaba abebembezi bano abayiziremo rundi abashiyaka bakuja kutandika emirimo yabo basobole kurorangu kora umuntu ohansi ayateremwe amanege no bwirebwe kurora ngo namtera akaruru. Ninyo we Justin Nyakaisiki reporting live kuruga mu district ya Kabarole. Mwebale muno.